dore ubu tugeze kuri aya mabuto ariyo bita radiyo. So aya mabuto rero ukuntu bayakereya nayo ari muri kategori ya input. Turaza hano tujyemo no munsi yayo, tujya hano. Turakereya yo kuko ari abiri. Reka mbereke ukuntu biraza kuba bigoranye. Ndavuga ngo div reka nzishire muri ntoza, reka nzishire muri div imwe. Div class radio. Ifunge. Muno nimwo tugiye gushira ziriya buto zacu ebyiri, ry'igitsina gabo n'igitsina gore. Noneho nta kundi turabigenza, tugiye gufata tugire imwe input type iraba radio, name ibe sexy 6, igitsina. Noneho vari iraba ni tujye kuri ntoza turebe. Tugiye gushiraho n'iry'umugabo. Noneho tugire ndetse gatoya. Hano turahita dushiraho female. Noneho tugire copy gusa, copy paste iraba umugabo. Iyi nuko tugire save, tugeze refresh, uri kubona ko zaje. So icyo tugiye gukora, tugiye kuvanamo div imwe hano, tuyizamure tuyishire hano. Tugire save, urebe itandukaniro rya mbere gatoya. Nzizamura ari ebyiri.
reka paste hano. Ndebe impamvu itari kujya muri uza yayo. Turi muri colonne. Oh, isohoyemo. Cut paste. Okay. Noneho tugire noneho ibi tugiye kubyongera size. Turaza hano, turi muri size ya input gutyo. Okay. Ngiye gushiramo paragraph. Save, refreshing. Okay. Ndebe okay, ngiye kwinjiza muri bday. Bday igarukiye hano. Okay, nta kibazo. Turayihindura. Dufite yihe ni radio. Radio paragraph. Okay. Ndebe hano kuba ingana gutya. Copy. Paste. Save. Okay. Then radio margin top kanye 20 kugira mbona ukuntu ndayaranja. Okay. Kangenye 20 30. Okay, reka mpindure noneho. So iyi ngiye kuyiha div yayo. Nke class yitwa radio 1. N'iyi nayo nihe div class yitwa radio 2. Ngire save.
Okay. Refresh. Noneho hano turahindura kugira ndebe ibyo ndi gukora aho biri. Background ikarangire gray. Okay. Video 1 kirere fresh. Okay. Oh, radio. Okay. Video 1. Oh, okay. Okay. Reka tugerageze ikindi kintu hano. Tukomeze kuri radio 1 input no. Okay. Type ingana na radio. Okay. Noneho tugire top ingana, copy, paste, save. Okay. Kamanzi mvanyemo ibi. Save. Okay. Console itangiye default.
reka nshiremo nkoresha iyi break line, okay. Nshyiramo 30. Okay. Reba aho zitangirira, iyi margin left nyihereze 5, save 10, okay. Noneho mfate akadomo radio rimwe, paragraph, okay. Mfate gutya, copy paste 13, save. Ndebe uko angana, nini tugira 18, okay. Noneho ngire margin top, ngire minus 30. Ni ukureba ndebe ukuntu iraza kuba imeze. Okay, 30 ni kenshi, kangire 20. Sawa, iyi ni sawa. Noneho ngire margin left, nyihe 20, makumyabiri na gatanu, kangire 30, okay. So ubu gutya nsa n'urangije kano ka mbere, noneho ngiye gukora kariya ka kabiri, nta kintu mpinduye. Okay, ndafata mfatiye, ngire copy paste hano, ngire 2, save, turebe ukuntu bimeze, okay. Noneho mfate n'iyi nayo, copy nayo, copy, paste 2, save. Okay. Noneho ngiye gufata yino nyizamure hejuru,
ubwo ndahita mvuga ko ari akadomo radio kabiri. Ubwo ngiye gukoresha margin top na margin left. Margin left akaba ariyo manza ndebe ukuntu ingana. Ijana makumyabiri na kabiri, ijana na cumi na kabiri. Save. Okay. Noneho margin top iraba ingana cimo 50. Ni ukureba ndeba ahantu iragarukira kugira bimpe mezire neza. Ndakoresha ndakoresha mayinasi gukuramo ku buryo dore ubwo nyine irakita izamuka hejuru ibe opoze. Okay, byabaye hejuru cyane. Ndagira kangire 30 turebe. Okay, yazamutse cyane. Kire 20. Cyiza cyane. Okay, hano ariko na 22 na gatatu. Save. Okay. Na kabiri. So noneho hano nanone tugiye kongera kugabanyaho tugire 100. Okay, turebe neza hano. Okay, tongera tuyigarure nanone. Okay, turongera tuze tugire 95. Save. Okay, hano ni sawa. Hano ni sawa. Noneho na hano kuri left turagira 8. No. Okay, hano okay, radio kadomo radio. Ngiye kujya muri birebire. Kankoresha hano ngireho hazeho kuvanaho kangahe 2 8 ndebe. Okay, naha kuri text ndakuraho 2. Kunya n'umunani. Save. Okay, hano background nyikuremo. Save. Kandebe. Kunyabiri. Okay, noneho
ikigiye gukurikira okay, iki gice ndakirangije, ngiye gukurikiza kino ni paragraph n'iri buto na hano, ibi byo biroroshye. Okay, tugende turaza hano muri HTML. Okay, noneho tuhite dutangira div, tugire class, tugire tugire text, class ya text, tuyifunge. So turebye neza muri iriya ntuza harimo link, harimo amaparagrafe, ni ibintu bigiye bivangavanze. So iyi ni link, iyi ni link, n'iyi ni link. Okay, ariko turagenda tubivangura. Ngiye kubikopiya, copy paste, ngomba ko paragraph ndayishyira muri paragraph, paste. Okay, themes ni link, ubwo ndagira gutya no gatoya, ndagira andikemo okay, themes and confirming, uretse ndebe themes gusa niyo ari link. Ndafata iyi themes ni cutting, nyishire hano, paste. Okay, ikindi ni data policy. Data policy nayo ndafata gutya, ngire copy, ngire paste hano, mfate data policy nayo, ngire cut, simbuzemo no, paste. Noneho ni cookie ni link nayo, cookie use policy. Okay, ndagira ndagira copy and paste. Cookie use policy, copy paste. Ndayikuraho. Okay, okay, save. Reka turebe ibyo dufite, refresh. Okay, noneho hano harimo espace. Okay, ndabona ari gutya. Noneho ngiye guhindura izi paragraphe, font zayo n'ibindi. Okay, kamanze mpindure font, ni text, text paragraph. Okay, ngire copy paste, save. Gutya. Okay, cyiza cyane. Noneho mpindure n'aya font zayo, size yazo
izi ndagira 13, ko niko nkeka ko zaba zingana.